Sajetta fil-Bnazzi għal-poplu u l-komunità politika Islamika fl-Iran konferma li l-President Ebrahim Raisi miet meta ġarra fil-helikopter li kien fuqu. Miegħu miet ukoll il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Hossein Amir Abdollahian u uffiċjali oħra Iranjani. Raisi kien wieħed minn 3 helikopters li kienu għadhom kemm telqu mill-Azerbajġan wara li attendew għall-inawgurazzjoni ta' diga mal-fruntiera tal-Azerbajġan u kienu fi triqithom lura lejn l-Iran. Raisi magħruf bħala mexxej bi prinċipji ferventi kienu koll imsemmi biex xi darba jieħu post il-mexxej suprem Iranjan l-Ajatollah Ali Khamenei. Il-konferma tal-mewt tiegħu issa fetħet perjodu ta' 50 ġurnata fejn trid issir elezzjoni għal President ġdid. Now, Ebrahim Raisi was a very leading contender for the position of the supreme leader. Now, the big question in Iran is what happens when Ayatollah Khamenei, who is now 85, passes away, who is going to be the next supreme leader. A key contender for that was or is Ebrahim Raisi. And so with him out of the way, that would be very significant. We all expected a ferocious struggle for power to begin after Khamenei dies. It might have already begun with this incident. Fl-aħħar sigħat il-mexxej Suprem Iranjan Khamenei ħabbar li Mohammed Mogber huwa l-President interim u dan irid jikkopera mal-ferat leġislattivi u ġudizzjarji biex ikun faċilitat il-proċess li bih ser issir l-elezzjoni għal President ġdid. Dikjarati wkoll 5 ijiem ta' luttu nazzjonali waqt li l-pajjiżi l-eqreb lejn l-Istat Iranjan waslu wkoll il-kondoljanzi tagħhom għal mewt ta' Raisi li ddeskrivewh bħala telfa kbira għad-dinja Islamika. Raisi ma kienx l-iktar persuna influenti fl-Iran u lanqas l-iktar president b'saħħtu fl-istorja. Al kontrarju kien meqjus bħala wieħed mill-iktar presidenti dajfa fl-istorja Iranjana u ġie elett president fl-2021. Persuna konservattiva b'lealtà assoluta lejn Khamenei u din forsi kienet l-ikbar karatteristika li kellu biex eventwalment jieħu post l-Ajatollah Khamenei.